teng kumu kertong jong ka wipi na po o mairang konsensi. Kisah kuno nakaliang gabi. Kum ki kandidat ki ba ka parti ka lajit. Nilas ngos kam begini sakmat kampan ngi kermen ru bengin job baik. De lada ki job ka jingkru jong ki ban ra hapo ka mairang konsensi. Thong ban kong hi gidi gitu kimat ki ba ka parti ka labu. Ni kwa ban penku chwa ya ka Bika sensyar khadar nginon ra sensyar khadar ke bakhu ke subah. Banang tangi selek kiwi pat kikam kiba ke parti ke labu kom kimat. Da kalong hamai rang konsensi lani hakari khasi ba jan tiabar kowe. Bun menta ki yaong ba kadon ka jingtre ka makla bat ka jingbam sap district council de na kaliang ka jongpi pidon ba jon ban kran halo tane. Ko sipat ba menta. Ha kipat ba ru kilei ba kilatip ya kata. Pidon sibon ki kendom keram ha district council. Dengi pej ya ka rukompenon kam bakla ki pisah ki skim juga district council nang ta ki tax ma ki khajana ki baga district council kalum nang ta bengi pej ya ka rukom thungkam thungjam kidan sibon ki kendom kenam te mengi na kaliang joka parti gidan ke jing angnut bala dengi poi han te la dengi yo ya ka bor bengin bat ka district council ngin pen baik lot kita ki kendam baro ki bidan ha district council nadu ka thungkam thungjam hadu ka rukompenon kam ya ka pisah ka tengka kamelong ke jing mentoy yo pan ba BPP mau bonong kemengi agak MP election berada yo tidak sang ya kai agak MP election pi pun kaleng kali sejatia oh ya kata ngim arta tier namar ko makalong himenta idon sibon ki paralak ma ki parasnong parathau ki banakani ka constituency kamautorachan bat kaleng jogri khasi jantia ki ba kim simla jet yo pra manakani ka election MP ke bala depno ten rei mentangi yo snow begini baru dilapan pangawai ke jingbabe bakim siam lakerchan. Yang rei mentang gini baru ngalong ipi dilapan scam miladi. Par kila kerchan kila long ginong kerchan ki barat ba jangka Voice of the People Party. Tingi mentan ke jing artatien. Gidan ke jing kirman scam. Naga tu ke vote ke bangiyo menangani ke MP election kandang plus yusu kinang don sibon ginong kerchan. Namar baki i badai setang hakane ke parti ke badang don jing kirman. Ya ka jaj benriyo ke jangi. Isania ya ka jing kerchan ke jangka pan ba. Bagi ibu pat baru ukursan yang ikum ke Voice of the People Party. Te nginem lendet ya kata kajing syania kajong pat ba pat ngidon ru kajing kerman ke baskem. Bau pat ba ukursan yang nak bentakan ka election kebansawan. Habarok ki arteli ki district council. Yoi Pak John minta telah jantan kene karukom ban nomination berkumpul kateri konsep ya kabut. Jika try ka kentin napi kum kandidat jong parti BPP persngau lagi jong di majba jong ka konstituensi jong ka mairang konstituensi don iban kren do se pim poilut hai ki snong tau telingba ini ki lat hai ki god yo se ki makiru kensngau ya kentin jong ki try ba don bano Nakaliang jonga hoy kadi kajing sya kata makisnong jongi ki labun idan ki spa tali ki bangi persanghi nakaliang jongi ngidon hi kajing angnut bangin runglot haki kendong ken surat mo namar ngidon kathong bangin kendu iki pajba ni kwa ban ya selok marhamat bagi pajba gini thu ingi ban mangirung ini kendu bagi pajba tian rei kisnong ke ba hapo jaga mairang konstitusi kila bun palat ngimla ban runglot te lingba jong kini kala pathai khbor le se ngakwa ban kentu iki pajba baro ba pinim ye thau ye gijing bomla ban rung jongi haki kisnong ki thau haki dong ki kentot ki beper tian rei tang kani gawai ke bangila ban kulari pi ki pajba ba dien be jet ingi kum ki syakiri jongpi lani kum ki nongi lam jongpi nginem ino epi ngindawan haki snong ki thau jongpi ba bengin pej ru yeki jing don kam jogi pan ba bat ngi kerpat ru ba pin artati ningi pina ka jing kershan ke bas kham ningi bengin yo ekani ke jing dom hakani ka election MDC ke mementa ha ka khasi hills ba ka jantia hills barak koi